Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Origano je cijenjena začinska i ljekovita biljka rasprostranjena posebice na području Mediterana. O njegovim ljekovitim svojstvima u današnjoj emisiji govori aromaterapeutkinja Zrinka Jezdić. Origano ili latinski Origanum vulgare. Biljka poznata svima, često ju koristimo i povezana je sa picama, dakle u kulinarstvu. Biljka koja ima svoju visoku vrijednost u mediteranskim krajevima. Origano je po arhetipu general, zato što ima puno fenola, to je fenolno ulje, vrlo je jak, snažan, kombinacija, odnosno njegov kemijski sastav je takav da on kao takav djeluje kao poput antibiotika. To neki istraživači ga tako i nazivaju, kao biljnim antibiotikom. Inače se koristi u probavi, u mokračno-ginekološkom sustavu, u dišnom sustavu i imunološkom sustavu. Stvar je u tome što štiti i na neki način čuva te sustave i te organe od brojnih bakterija i gljivica. Smatra se da djeluje na preko 19 vrsta bakterija i posebno na 2 vrste vrlo dosadnih gljivica. Jedna se zove Aspergillus niger, a druga je Candida albicans. Obje su vrlo dosadne, zahtjevne, teško su lječive, često se vraćaju, a Aspergillus niger također može izazvati još i veće probleme jer se može ukorijeniti duboko u tkivo. Stoga je origano stekao tu jednu svoju, rekli bi, popularnost upravo na toj snazi ubijanja bakterija, gljivica pa i virusa. Origano se još naziva mravinac. Zašto? Zato što su ga Rimljani koristili za tjeranje mrava, pa je otud i taj naziv. Isto tako, često ga zovu divlji mažuran, mravinac, origanj, vranilova trava. Naziv potječe od oros, što znači grčki planina, i ganos, što znači sreća i blještavost. Pa to isto sve skupa pripada tom generalu. General koji je po svojoj duhovnoj vrijednosti, odnosno kvaliteti neumoljiv, ali zato prenosi puno drugih poruka. To je samopouzdanje, samopoštovanje, to je na neki način ispravnost, snaga da se nešto može i mora odraditi onako kako treba do kraja. Snaga koja i proizlazi iz stvaranja strukture, strategije, poštivanja hijerarhije. Dakle, ima puno lijepih kvaliteta koje su nužne za jedan dobar, ispravan život. Duhovna vibracija esencijalnog ulja origana je neumoljivost. Neumoljivost se često u svijetu interpretira kao neugodna i zastrašujuća osobina ličnosti, najviše zbog toga što ne znamo kakvog je karaktera osoba koja je prakticira. U duhovnom svijetu neumoljivost je odraz visoko razvijene svijesti i osobnosti. Odnosi se na nepokolebljivo slijeđenje duhovnih zakonitosti i življenja života po načelu ispravnosti, te stajanja iza sebe pod svaku cijenu. To podrazumijeva i visok stupanj osobne odgovornosti. Povezana je sa snagom volje, vjerom i djelovanjem. Vibracija ovog esencijalnog ulja puni hrabrošću i usmjerava nas da iz svog života eliminiramo slabosti i blokade koje nam stoje na putu za samorealizaciju. Origano se zato i koristi puno što se tiče same energetske medicine i u psihologiji kao jaka podrška, kao jaka snažna sredstvo za rješavanje blokada
pa čak bi se moglo reći i na neki oblik energetske kirurgije. Kad se kaže energetska kirurgija, dakle, može jednostavno u rukama znalca iščupati neki energetski problem u pravom smislu riječi i na taj način osloboditi blokadu. I tu je ta njegova neumoljivost u smislu da s jedne strane, ako je nešto započeo i ako se taj arhetip pokrene, on će to i odraditi do kraja. A s druge strane, ipak pruža jednu sigurnost da u uspješnost procesa i taj princip analgetičnosti, odnosno smanjenja bola ili tiga bolova. Dragi slušatelji i slušateljice, stigli smo do kraja još jedne minijature za radoznale. Naša današnja gošća bila je aromaterapeutkinja Zrinka Jezdić. Tekst iz njezine knjige Arhetipovi esencijalnih ulja čitao je Janoš Remer, tonska obrada Ivan Šimec, autorica Sanja Milovac. Do slušanja.